هەڵمەتی خوێندن بە زمانی دایکی لە تورکیا. سەردانی کامەڵا هەرێز بۆ ئەمریکای نەوەڕاست. چارەنووسی بنەماڵەکانی داعش لە سووریا. تەماشاچێک لێ خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنگتن دیسیەوە خۆشاتنەوە ڕای بەرنامەی کورد کۆنەکشن سەشەممە 8 مانگی 6 ساڵە 2021 درود هاوکارم ساڵح دەمەجار و من جانی دیلان پێشکەشیدان کەیم ئومیدوارم دەمێگی خۆش وەلمان بوونە سەر. سلااوورێز گەرژی لە دەردۆرا کامپا مەخمور یا پەنەبەرین کوردین ترکیە لە هەرێما کوردستانە عێراقێ لەدارن پشتی و ئارتێشا ترکیە عێریشێکە عزمانی برە سەر کامپێ و هەن چافکانیان بەحسا قوربانیین سڤیلجی کرد. سەرۆکی ترکیە ڕەجەب تایب ئەردوغان دەبێژە ئەو کامپ بوویە هەمبێزەکە تەرۆرێ و دەوێ ئەو وەرە پاقشکردن. ji bo ronîkirina vê mijarên ha pemnêrê me li Hewlêrê Ehmed Zîbarî bi riya Skype ji nêzîkî kampa Mexmûr bi me re ye. Dem baş e Ehmed rewşa ewlekariyê li wê derdorê çawa ye û xelkê sivîl li wê derdorê behsa çi dike? Da baş Salih zor spas dema bînerên dengê Amerîkayê baş rêya Mexmûrê me ewa li pişt min Mexmûr û li destê çepê jî kampa Rostem Codiya li Mexmûrê ku taybet e bi Kurdên Tirkiye li wê derê piştî wê êrişê ya ku hatiye kirin ji bo ser wê kampê me peyvên hewlên reş dan ku em agahiyên هاتێک کردن تو کەسێک نەبووە قوربانی ینی وەکە ئەو دەبێژێت تو کەسێکی جانی خۆش دەست نەدایە کاربدەستێکی بلند یەکەتی نیشتیمانی کوردستانی ژی پشتینێک ئەمریکا پەیوەندی پێکردی گوت سێ کەسان جانên خۆش دەستدانە بە سەدەم ێرشێ یعنی کاربدەستی گوت سێ کەسان جانی خۆش دەستدانە و بەرپرسێک کەمپێک گوت بەرپرسێکی کەمپێک گوت بەلێ بۆ سەر گۆڕستانê بۆ سەر گۆڕستانەوەیەکی کو بزانن ئەم دناوا گۆڕستانێدا چ قەبرێکی نو هەیە ئەمە تو قەبرێکی وەها نەگەشتەمە و تو قەبرێکی نو لێ دەرێ هاتبە لێدان ئەبژی ینی و ji bo piştrast-kirinaveyekê Berê Ehmed em dizanin ku ev kamp ji aliyê netewên yekgirtî ve li dawiya salên nodî de hatibû damezrandin ha tir rêxistinên girêdayî netewên yekgirtî li wê de herêmê hene tir rêxistinên navxweyî li wê herêmê hene û behsa hebûna leşkerî ya em bibêjin gerîlayên PKK li wê derê dibe çi dikarî bêjî divê derbarê de Salih ew kamp dikeve Mexmûrê ser bi bajarê Mosilê ve ye rêxistiyên nav dewletî li gorî agahiyên me hatin û çûna wan hinekî heye ji bo nava kampê heta heya ku bikarî bigeye nava kampa Mexmûrê pênc bazgeha wê derbas bin bazgehên hikûmeta Herêma Kurdistanê yên Iraqê herwiha bazgeha kampê jî xelkê kampê berdam rexne û gileyên wan hene لێ وەکەم گوتی بازگە هەنە هەتا و بگەی کەمپێ و ڕێخستی ژی جاران سەردان ناوە کەمپێ دکەن ji بۆی و داخوازی و داواکاری و ڕخنە و تێبینی و پێشنیارên خەلکێ ناوە کەمپێ بگەهینن بەێ بەلێ پەیمنێرێ me Ehmed Zîbarî li Hewlêr ji nêzîkî kampa Mexmûr ya penaberên Kurdên Tirkiye li Herêma Kurdistanê me rabûyî gelek spas. نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا شاندەکە هەڤەشا پەرلەمانە عێراقی و پەرلەمانە هەرێما کوردستانە عێراقی ئیرۆ سەردانا دەڤەرên سینۆریên لەگەل li Tirkiye kir cihê ku şer û bombebaran bi berdewamî lê dibin û gelek ji wan navçeyan ji xelkê hatine valakirin. Ji bo agahî bêhtir divê derbarê de niha peyamnêrê me li dihokê Selam Balayî bi riya Skype ji nahiya Kanîmasê bi me re ye. Dem baş selam agahiyên dawî di derbarê serdana vê şandê da çi ne û mebesta em bibêjin vê serdanê çi ye li wan navçeyan? Belê gelek spas demê we hemiya baş û ya bînerên dengê Amerîka nuke em ê li rêveberiya nahiya Kanîmasê li devera berwerî balat û dîmahî nahiya sinûriye gel Tirkiya lîcanên Parlemanê Iraqê gel Parlemanê Kurdistanê seredana gelek ji van ciha kirin yên rojane têne birdumankirin ji layê Tirkiya û panafrokên Tirkiya ve dîsan wan cihan
یعنی شر و بهفچون دنابرا لشکر ترکی و گریلای PKK پیدا دبن دستپیک دا سردانا دورا زاخو کر نحیا درکاره کو لوی داره بردوام بردومان هیا و دیسان جی بیاوه که گله که برفره یه دارستان هاتیا سوتنو و او دوره یا نزیکی امشین بیجی نزیکی وان دوره سنوری یین کو دار لحاتینا برین افران لیجان سه لیجانه هاتین لجنا آسایشه لجنا برگریه و لجنا چاندنه بله سلام تو بحثا برینا داران دی کیش خو افو مجارکه هنه کی چند روزین بوریده در کتب و روجه سر مدیا جی یعنی ترکیه رد که کو اوانا داران دبرن و دمه که دا افشان چویه و داره و چاوا دکاره دی کومنت بکه واتشتانا و یعنی ارکا و شانده چیت و درباره ده بله که صالح او جهن دار لیتنا برین امشین بجین سنوری ترکیه یدگل هرما کردستانی کنوکه جهه که یه قدغه که هات نوچون لبیتا کرنو و ناون دا شر دنابرا گریلای PKK و دیستان حکومت ترکیه دا الوی داره دار هاتی نبرین نه لجنه و نه کس دکاریتم بچیت اوی دوره لی خلکه که وی دوره بچاف دیتینه که دار هاتی نبرین و هجماره که گلک آمازنا دار هاتی نبرین حتی یعنی دار هاتن برین لالی هرما کردستانی نوا هرما کردستانی یعنی لالی ترکیه جبر ترکیه چیرو که کدن دبیجه بله دنابر هر دو سنورا دایا اجلای ترکیه و دورین کردینه و جویلای وجدیستان نوکه گلک جها ریک خوشکن ریکا ترومبیل خوشکن برویه که دا بشین وان دارا و گوهزن لای ترکیه اما خلکه وی دوری بچاف دیتینه نکو هکود بیجن بچاف دیتینه و نگرتینه و نهنه جبر هندجی بریدمه کی پارلمان عراق هر وکی جگری پارلمانی دکتر بشیر حدادی قال بالوز ترکیه آخفتی و گوتی ام حسنا که جنگه کردستان بیتش ناف برن و ام حس که هین برنگه که فرمی داخازش حکومت خوب بکن که دیار دی براستینه پامنری مال دهوکه سلام بالایت جناحیا کانیماسی مرابوی گلکس باس پارتی دیموکراتی گلان هدف خوی آماده دکات بود دست پێ کردن بە هەڵمەتێک کە سەرنجدەخاتە سەر پەروەردە بە زمانی ڕەسەن یاخۆ زمانی دایکی هەڵمەتەنویەکە لە کۆبنەوەی ئەم دوایەی پارتەکەدا لەلایەن هاوسەرۆکایەتی پارتەکەەوە ڕاگەیەندرا. هاوسەرۆکیەتەپە مێدهەت سەنجەر ڕەخنەی لە ڕێبازەکانی حکوومەت گرد و وتی دەیانەوێت کورد لەناو ببن. Kürt sorununu çözme adına Kürtlere karşı topyekün savaş. Partiya Demokratîk ya gelan HDP ji bo ku têkoşîneka nû bidin destpêkirin civiya. HDP sê mehberê kampanyeka bi navê ji bo herkesî edalet dabû destpêkirin. Di civîna meclisa partiyê da li ser têkoşîna HDP ya dahatû hate rawestandin. Hevserokê HDP Mithat Sancar di civînê da siyaseta desthilatiyê rexne kir û li ser pirsgirêka Kurd axivî û got tê xwastin ku bi şer Kurdan tune bikin û çareseriyê çêkin. Kürt sorununda çözülsün. Yên ku ne çareserkirina pirsgirêka Kurdan ji bo xwe kirdiye armanc, ji bo çareserkirina kêşeya Kurd li beramberî Kurdan şerekî giştî dane destpêkirin. An ku dibêjin heke em li beramberî Kurdan şerekî berfireh bimeşînin, di ew jî bêdeng bimînin. Ev siyaset nû nîne. Bi hezaran gundên Kurda şewitandin. Ji berê hetanûke û hiç çareseriyek jî nehat. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz. Serokê Partiya Memleket Muharrem İnce di bernameka televizyonê da ji bo zimanê Kurdî gotibû ku zimanê Kurdî ne zimanekî pedagojîk e. Hevserokê HDP Mithat Sancar li ser van gotinên İnce jî sekinî û bi tundî ev qisana rexne kir. Bu yüzlerini Yek derketiye dibêje bi zimanê Kurdî perwerde çênabe. Ev qisane qisên neteweperestin. Vana rûyê xwe jî êdî hîç veneşartin. Li vê derê dibêjim. Heta ku bi zimanê Kurdî perwerdeha zimanê dayek bê çêkirin, em ê têkoşîna xwe bidomînin. Partiya Demokratîk ya gelan HDP di rojên pêşiya me da wê dest bi têkoşînê nû bike. Li gorî pêzanînên HDP di nav van hewildanan da perwerdeha zimanê Kurdî wê roleka esasî bigire. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. hükümetin en tepesini
دوهل دیاربکر جی چالاکیک ji bo zimanê Kurdî bû lê ew ji aliyê desthilatdaran ve hate astenkirin tora ziman û çanda Kurdî dest bi helmeteke îmzayan kiriye û dixwaze wan îmzayan bişîne Parlemana Tirkiye û neteweyî nêgirtî da ku Kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Ji bo agahiyên behtir li dor vê çalakiyê niha biriya Skype pemnêra me li Diyarbekirê Xecîcan Farqîn bimeraye. Dem baş Xecîcan ev çalakî yani em bibêjin takîjan astê armancên xwe pêk anîn û ev çima hata astenkirin ji aliyê desthilatdaran be. Belê hûn dizanin ku ev demekî dirêj ji ber pandemiyê gelek çalakî li Tirkiyeyê qedexene. Lê mixabin em dibînin ku ev çalakî li gorî daxwaza rayedaran jî tê girtin ku helwestek vê rengî em dibînin li dijî çalakiyên hem ê HDP hem jî taybet li ser ê zimanê Kurdî heye. Ji xwe ev ya Zanen davî heftê li wan û Cizîrê jî ev çalakiya tora ziman û çanda Kurdî hevsa HDP hat qedexe kirin. Wekî hicê jî dibêjin şertê pandemiyê ye û destûr tune digel ku hefteyek berê serdana ji bo mîtingê çêkiribûn. Ji xwe ji dîmene da ji dibînim rastî jî yani polîsan dora xelkê girtbûnê dihîştin parlamenter an jî endamên tora ziman û çanda Kurdî bikîşin ba hevdû daxuyaniyekî jî bidin. Hewleseka tund hebû yani kesek dixwasta slogana ji bavêje me didît ku polîs êrîş dibe dixwaze wan bin çavka ji xwe gelek em dibînin ku parlamenter digetin nava polîs û xelkê ku wan desteser nekin. Bi rastî jî her çiqas ev bernameyek çandî be jî bernameyeke kulturî be jî di bingeha daxwaza xwe da ew wekî yani rayedar vê yekê jî wekî helwestek li ser serxwebûn û hebûna Tirkiyeyê dinixin ji ber ku li gorî destûra bingehîna Tirkiyeyê her sê xalî pêşî nikarin nîqaşê biku yek jî zimanê Tirkiye. Baş Xecîcan yani ew em bijin tora çand û zimanê Kurdî daxwazên wan bi awakî destnîşankirî çi ne? Yani zimanê Kurdî bibe zimanê duyem li Tirkiye li zanîngehan bê xwendin li dibistanê navendî li lîseyê çawa daxwazê wan divê derbarê de çi ne? Belê yekser ew dibêjin bi zarokê Kurdî bi Kurdî werin perwerdekirin diger zimanê Tirkî jî ji seretayî heta lîseyê ji xwe hûn dizanin ser vê yekê beriya 10 salan li hîn zanîngehan mamosteya yani beşên Kurdî ve bûn gelek mamoste jî dihatin yani dest kar kirin lê em salî dawî de nêropiya yek kes yan jî du kes tê tayîn kirin ama bêjin wekî dersa hilbijêr Kurdî îdê li dibistana jî tune ye. Ev helwestê protesto kirin ji xwe HDP jî beriya raportê jî Eyüp jî dest nîşan kiribû ku HDP bi girseyî dixwaze ku kampeynekê de dest pê kirin endî yani li ber Tirkî Kurdî jî endî bikarbînî weka yani balê dikişînin ser xetereya Kurdî ji ber ku piştî tayînkirina qayma vir de qelsbûnekê hêd navbera xelkê axaftina Kurdî de ew hay ji vê xeterê hene dixwazin ku te alî yasayî de hîn tişta bikin. Baş Xecîcan li ser asa civakî di nava civaka Kurdî de em bêjin Kurdên Tirkiyê ta çendî zimanê Kurdî tê bikaranîn ta ku bigin qonaxekê bibêjin em li ser asa civakî zimanê xwe bikartînin lê ser asa fermî divê êdî ew bête bikaranîn. Keke sale beriya ez bêjim beriya derberê bi rastî jî nava civakê de ji gerek hat axaftin lê dema ku qedexe derkeve em bînin ku hinkî tir jî nav xelkê de çêbe em piçekî zimanê xwe jî dûrkeve. Lê eger alî yasayî de di salên borî de mevî tiştê dîte di alî yasayî de Kurdî jî were parastin helwesta xelkê jî û nêzîkatiya xelkê jî ji Kurdî ra û ji axaftina Kurdî ra jî heye. Lê bela ana sînorên em bêjin ê yasayî qanûnî heye metirsî heye û demek doz da wan tişta dikin bi girtinê tê gefê girtinê hene ji berî sedemê em metirsiyekê nav xelkê de ji dibîn. Lê êd nava mala xwe de diaxivin hene di qada civakê de mixabin 4-5 salên dawîne em dibînin ku Kurdî ji meydan û ji qada jî hilkişeye. Yani tirsekî ez bêjim a ewlehiyê jî li ser xelkê hukm kiriye ev ya neymane ku xelk ji zimanê xwe dûrketiye lê bi awayekî xwe parastinê naxwazin rastê helwestên tûntir bînin ku ji xwe mixabin vîdyoya doyî de jî ev helwesta li hemberî Kurdî jî derkete holê û ji ber wê sedemê jî dixwaza xelkê Xecîcan Farqîn pemnêra me li Diyarbekirê gelek spas bû demate.
جێگری سەرۆکۆمار کەمەڵە هەریس سەردانی گواتیمالا و مەکسیک دەکات لە گەشتێکدا کە چێش دەخاتە سەر کێشەکانی کۆشکردن لە سنووری باشووری ئەمریکا. هاریس پاش سەردانی گواتیمالا ئەمڕۆ لە مەکسیکۆ سیتی لەگەڵ سەرۆک ئەندرێس مانوێل لۆپز ئۆبرادۆر بازرگانەکان و هەروەها ڕێبەرانی کرێکارانیش کۆ دەبێتەوە. کەماڵە هاریس لە یەکەم گەشتی دەرەوەیدا وەک جێگری سەرۆکۆمار لەگەڵ بەرپرسان و سەرکردەی کۆمپانیەکان لە گواتیمالا مەکسیک قسە دەکات دەربارەی کێشەخۆڵەکان وەکو هەژاری و توندوتیژی کە داکۆکیکارانی مافی کۆچبەران دەڵێن هۆکاری سەرەکیین بۆ ئەوەی هاوڵاتیانی ئەمریکایی ناوەڕاست و ئەوانەی تر وڵاتانی خۆیان بەرەو ئەمریکا بەجێ بهێڵن. گەشتەکە دوایەوە دێت کە بەڕێوەبەرێتی بایدن بە فەرمی کۆتایی بە ڕێبازێک هێنا کە داوای دەکرد پەناخوازان لە مەکسیک چاوەڕێ بکەن، ڕێبازێک کە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەو کات لە ساڵی 2019 دایمەزراندبوو. ئەو ڕێوازە بۆ هۆی گەڕانەوەی نزیکەی 7,000 کەس بۆ مەکسیک لەو 2 ساڵەی کە لە کاردا بوو. سەرنجی گشتی لەسەر سنووری باشووری ئەمریکا لەم هەفتانەی دوایەدا کەم بووەوە بەهۆیەوەی ژمارەی ئەو مناڵە بێسەرپەرستانی کە لەلایەن پاسەوانانی سنوورەوە دەست بەسەر گیراون لە هەفتەی کۆتایی مانگی سێدا لە 5,700 مناڵەوە بۆ 677 مناڵ لە مانگی 5دا دەبەزی. هێشتا خەڵک بەردەوامن لە هەوڵدان بۆ پەڕینەوە. گۆمرەکەکانی وڵاتە یەکگرتووەکان و پاراستنی سنوور لە مانگی ئەپریل ڕایگەیاند کە ڕوبەڕووی نزیکەی 180,000 کەس بووێتەوە کە ئەوەش لە 3% فرەتر بووە تا لە مانگی 3 ساڵە 2021. لە ڕاپەرسیەکی NPR و ئێپسۆس یان سیستمی سربەخۆیی دەنگدان لە کۆمەڵگا لە مانگی 4 لە 5 ئەمریکی کێشەی سنووریان بە کێشە و گرفت پیاناسە کرد. هەندێک لە ڕێبازەنەران دەڵێن وێرای سەپاندنی پاراستنی سنوور گرنگە سەیری ئەو بارودۆخانە بکرێت کە هانی ئەو کەسانە دەدات لە وڵاتانی سێگۆشەی باکوور لە ئەلسەلڤادۆر، گواتیمالا و هێندوراس کە ڕوو دەکەنە ئەمریکا. ئێمە باس لە ڕێگ و ڕیشەی هۆکاری کۆچکردن لە وڵاتانی سێگۆشەی باکوورەوە دەکەین، باس لەو هۆکارانە دەکەین کە ئایا خانەوادەکان لە بنەڕەتدا لە بەرچی منداڵەکانیان دەنێرن. کۆمارەکان ڕەخنەیان لە بەڕێوەبەرێتی بایدن گرت لەبارەی ڕێبازەکانی سنووریەوە بە تایبەتی هەڵگەڕانەوە لە هەندێک لە هەوڵەکانی سەردەمی ترامپ. ئەندامی کانگرس ستیڤ سکالس لە مانگی ئاپریل وتبوو پێویستە جێگری سەرۆکۆمار هاریس بچێتە سەر سنوور و ئەمە بە چای خۆی ببینێت لەبەر ئەوەی دەشێت دواتر هانی سەرۆک بایدن بدات ڕێبازەکانی کە شکستی هێناوە پێچەوانە بکاتەوە. هاریس لە ڕۆژی دووشەممە لەگەڵ بارپرسانی گواتیمالا و سەرکردەی کۆمپانیەکان کۆبووەوە و ئەمڕۆ بەرەو مەکسیکۆ سیتی بەڕێ دەکەوێت بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ کاربەدەستانی حکوومەت. مالباتên çekdarên Daişê li Sûriyê ku tenê jin û zarokên hejmara wan derdora 16,000 û piraniya mêrên wan yan hatine kuştin yan jî di zindanên Hêzên Sûriya Demokrat dane. Ev malbat ji kampan derdikevin û diçin cihên wêranbûyî û nizanin siberoca wan çawa ye. Şareza bawer dikin ku hejarî û baweriyên wanên îdeolojiya Daişê ew sedemin ku Daeş dikare wan bi hêsanî careke din bi kar bîne. Pemnerê Meleqamişlo agahiyên bêhtir hene. Malbatên çekdarên Daişê amadekariya derketina ji kampa Holê dikin. Derketina ji kampê ji bo jina 21 salî û duya du zarokan dibe û hêsan be. Wê vegera wê di nav civakê de li gorî ew dibêje. Pir zehmet e. Kuteyba navê wê nerast e got temenê xwe yê 12 salî de çekdarekî Daişê re reviya û zewicî. Mêrê wê hatiye kuştin و ev çend salin li kampa Holê dimîne. 6 سنين انضميت للدولة وهيك طلعت من صرين. از ji şerînê derketim û 6 salan nava Daişê de bûm. Mêrê min hate kuştin û nûkê ez dê derkevim nizanim paşa roja min çi ye. Bêsemiyan may me. Min bez divê cihekî bînim bê arîşa û aramî bijîm û ji eva nexweşiyan derbas bim. Beşa herî dawî ji kampê derketiye 59 malbat û xizmên Daişê yên Sûrî derketin. Gopiraniya wan jin û zarok bûn. Li gorî raportekê çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyayê got di serê meha hezêranan de hatiye weşandin got di 10 salên şerê Sûriyê de jorî 40,000 çekdarên Daişê yên Sûrî hatine kuştin. Malbatên Sûriyê çekdarên Daişê hejmara wan nêzîkî 16,000 malbatin. Gopiraniya wan zilamê wan hatine kuştin.
آن di zindanan de ne. Diya Mihemed tevî 13 zarokên xwe ji kampê derdikevin lê ew dibêje kesî wan tune ye zilamê wan hatine kuştin an di girdîgeha de ne. Ez dixwazim bi awayekî ew leh vegerîneve malên xwe. Em dixwazîn ew li karî û aramî bihêde dabînkirin. û kes çûna me asteng neket û me bêromed neket. Pirsartirketina malbatên çekdarên Daişî yên Sûrî ji kampa Holê ne cihê razîbûna piraniya niştecihên Bakurê Sûriyê ye. Şopîner bawer dikin got derketina malbatên Daişê şaneyên Daişê bihêz dike. Got niha pir aktîv li navçeya Dêra Zorê. Li gorî dilbirîn xello got xêzanî û malbatên bêzilam û bêjê derên aborî û bêkarî her wisa baweriya wan bi îdeolojiya Daişê sedemên serekene got dihêle bi karanîna wan ji hêla Daişê careke din ve pir hêstan be. شخوا پرانیا مالبات گودرت کوین به سرمیانن خودی زاروکن جیز هجمارا زاروکا پر و به ایدئولوژیا داعشی جدرت کوین یعنی اوش مندی هنا سری وادی جه دوری گو گدرین جی او جهانا جی انجام شر داتن روخاندن بیکاری جی پرده به گلو چاوا او کسانا و سبه جانا خبر دوام بکن هلبت و دیکه به خدمت داعشی گو کاره به واوگرین نوا ریخستنا خو جبر گوهینا اوش مندی سری وادی هیادما ئامادەکردنا vê raporê nêzîkî 2000 malbatên çekdarên Daişî yên Sûrî ji kampa Holê hatine derxistin. Her wisa 100 malbatên Iraqî hatin derxistin û derxistina wan malbatan li rastî nerazîbûnê ve hat. Quteyba birê dikeve. Lê pêşaroja wê û zarokên wê nediyar e. Zana Umer dengê Amerîka kampa Holê. ڕۆژ یەکشەممە یادی 77 ساڵەی ڕۆژی دیدەی بوو کاتێک هێزەکانی هاوپەیمانان هێڕشان بردەسەر کەناراوەکانی ناوچەی نۆرماندی لە فەرەنسا. مێژونووسان دەڵێن ئەو شەڕی چەند مانگە ئۆروپای لە دەستی نازیەکانی ئەڵماندا ڕزگار کرد و بۆ هۆی باڵادەستی هاوپەیمانان لە جەنگی جیهانی دوودا. لە ڕۆژی 6 مانگی 6 ساڵی 1940دا ئەوەی بە دی دەناسێت پتر لە 150,000 لە هێزەکانی ئەمریکایی و بەریتانی و کەنەدی پەلاماری کەنار ئاوەکانی ناوچەی نۆرمەندی فەڕەنسایاندا و دەستیان بە شەڕێکی چەند مانگی خوێناوی کرد. پسپۆڕان دەڵێن پەلامارەکە پارسەنگی هێزی لە جەنگی دووهەمی جیهانیدا گۆڕی. ڕۆژی یەکشەمە و دوای نزیکەی 77 ساڵ ژمارەیەک لە جەنگاوەرانی دێرین بە ئاشکرا ئەو ڕۆژەیان یاد کردەوە. بەردەوامی پەتای ڤایرۆسی کۆڕۆنا و بربەستەکانی سەر گەشتکردن ڕێگری لە جەنگاوەرانی دیکە و خانەوادی ئەو سەربازانش کرد کە کوژرا بوون ئامادەی ڕێوڕسمەکە بن. لە گوندی ئاڵروسی ئینگلیزی گروپێک لە جەنگاوەرانی دێرینی نۆرمەندی و کەسوکاریان گرت بوونەوە بۆ بەشداریکردنیان لە ڕێوڕسمی لادانی پەردا لەسەر مۆنومنتی دی کە پێی دەگوترێت ڤێرسۆرمێر. جەنگاوەری دێرینی نۆرمەندی عەریف بەرنارد مۆرگن داگیرکردنی نۆرمەندی دەگێڕێتەوە. ئەو شتی زۆر لە یادمە دیمەنی تاڵی بینینی ژمارەیەکی زۆر لە لاشە بوو لە کەنار ئاوەکەدا کەوتە بوون. زۆر بەیان و سەربازانە بوون کە لە دەمێکی زووی ئەو بەیانێدا گەشتبوونە ئەوێ و بەلەمەکانیان نەیانتوانی بوو بگەنە کەنار ئاوەکە و سەربازەکانی نێوی خۆیان هەڵدا بووە ئاوەکەوە. مەخابن زۆرێکیان بەهۆی قورسی کۆڵەپشتەکانیانەوە ژێر ئاو کەوتن و خنکان. ئەو لاوە بێچارانە هیچ دەرفەتی ڕزگاربوونیان نەبوو. ئەوە یەکەمین تەرمی مردوو بوو کە بینی بووم و مای پەژارەی زۆر بوو. بەرنارد دەڵێت ئەو سێ سەربازەی خۆی لە نۆرمەندی لە دەستدا و مەدالیاکانی بە یەخەیدا هەڵواسیوە. ئەو مەدالیانە دەڵێت بە تایبەت لە ساڵڕۆژەکەدا ئەو سەربازانی بەیاد دێنێتەوە ئەوانەی جانیان لەدەستدا بوو. بربەستەکانی ڤایرۆسی کۆڕۆنا وای کرد کە ژمارەیەکی سنووردار بەشداری لە ڕێوڕسمەکەی گوندی ئاڵروسدا بکەن، بەڵام پتر لە 100 لە جەنگاوەرانی دێرین لە دوورەوە تەماشای بۆنەکەیان کرد و ڕێز و نەوازشیان پێشکەش بە پتر لە 4400 سەربازی هاوپەیمانان کرد ئەوانەی لە ڕۆژی دیدەی واتە هێرشەکەی نۆرمەندیدا گیانیان فیدا کردبوو. د شەرێ گروپا تەرۆریست داعشێدا gelek bajar لە عێراق و سووریە وێران بوون وە کۆبانی ڕەقا شەنگال و مووسڵێ ji bilî kuştina sivîlan û koçberiya wan wêraniya malên wanên ku bîranînên wan û bav û bapîrên wan hembêz dikirin ew bi serê xwe trajîdiyek bû. Pemnêrê me li Musilê Kawa Emer hin wêneyên bajêr girtin û kemançeya mûzîkjen Fadil Bedrî li ser kavilan digirî.
بله بینرین هجا وینین دلتزین براستی رنگ جبو مری به هست نکن لکسن که او خانیین ویران بوی لجیه خواهشتنه و کوچبر بونه و مال و ملکین خود دور کتنه جبوان براستی جه دلتزین و خمباریه نه به هیویا که او وینین و هاجاره کدن دوره کدن دنیای دوباره نبن کرد کنکشن ایرو بداویته تا جاربه سلاوین هفکاری من كريم ببورن حيدر كريم وفراد فلاحي كنترولو لفر جاني